Ia Madhuram lekthari deng penason ason kikim kerang ason kang pupon. Thereponi phai phorni ia Madhuram lekthari deng pen ason kikim kerang ketang ason kang pupon. Pholoni along kedo instructor handloom and textile training center along paisong lapen don kikim kerang patang ponsi ia mari deng pen kang pojai meg deng pon. Kedam tang pot ia Madhuram lekthari hin pen kikim kerang ponji apan lam chak chipi tekang si non kikim kerang patang pipon. Laso jai megalong iem kang burak kiling iem bikin mohon khaklari tumstame chetong don. Pholoni pen Robin Taronang ke palya birta Malong News. Pholoni lo, Mili Department lo, Handloom and Textile Department. Kedang narji kiding pen adak kido mane ahem lo, asai hem office pen jeng lo, lapen ke dak boundary kusung kipin lo. Boundary ke sarapang dosta krep rumah. Chainong di Filipina lason lu jam lapen ke hem ta avasta ke arben iki filahai apu thakalam misen pen nabang so office pareng ki pan bori pang pen itu ngacingona CM sar Dr. Tuliram Longhang sar pen itu cing wajing sai lo jela bangso Pholoni itu instructor handloom and textile training itu man instructor ati madake si ladake isi center kinai lo flow hem ke permission ni pancing wajing sai lo alang itu nang tingkat lo so teng yang kini boundary wall bang tang itu tang net pen ini masih tang nang pui lo penon aku non la non hejong itu Karbiang Law Autonomous Council along action pen do lo pas action pen lo kami itu abang selesai hem nanti building apa namanya ini kan pon lo film sal nang tingkat teng pen nang ni buri pon lo jadi itu lah non tender sistem do lang posi non teknologi yang bang atau hem tak kikim bani pan pancing kon itu lancar lo alam ge dan dia to kecek pen na menang lipunta khobor kadu kita na endun mom lo lamcar cipi teng ni ladak acuka pleng lo non building bang kan ni lamcar cipi kita lo jela bangso cekiran ko jon thong bong mission building hem ang itum kan paklang lo Sao có mà nó Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.